Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar, hurmatlı bizden Mustafa kanalımızın görüşleri. Kengeshke geldik. Kengeshteki Farhat akan uyuna geldik. Geçe jakында эле ушул жерден Rostovdan келген. Өспүрүмдү тартып кеткенбиз, Данчак туғандар. Бүгүн дагы жаңы тай келиптир, жашы азыр айтабыз достор, тишинен бери көрсөтөбүз. Бул жылкынын жашы кандай экен сурайлы. Farhat aka, assalamu alaikum. Gelip kaldık aka. Жаңы тай келди mi? Тай geldi. Kança жаш aka bu? Turuşu. Turuşu geçen mayda bir yaşka toldu. Bir yaş bir aylık oldu. Bir yaş bir aylık. Bunun Jaldan hem şu kolum boyunca jaldan kalmaz ulan. kuyruğu da canında tırmıldan eken ha. Öz oşağınca turuşun çıkardı. Turuşunu çıkardınız. Jalda kuyruklarını kırkıp neme kıladınız aka? Vit kılmadı. Buna günge çıkarçı günge. Adamlar komentari caza öğrettik. Cazatı artırdılar aka. Odan göre gör var şu. Özkönkü Rostovdan gelgen dediniz böyle. Al tay ne oldu Dançak? Alıp gitti. Özgünlük bir ülkelerim alıp gitti. Özgünge gitti, satıldı. Kaldı. Жақсы aka. Osonda bunun boyu kança çıkat? Boyu 1.50 çıkat. 1.50 çıkat. 1.50 çıkat. Parodası kanday? Parodası bunun yenesi Rusya eken. Yenesi Rossiyski. Atası Slaska eken. Bu başı Slaska olup kettir aka. Başı Slaska. Başı Slaska. Yok da. Mesne olup kaltır da. Karatay. Karatay. Karatay turuşu. Bir kaşka sarık saytın acelinde. Neyse aytbayla koyun içine. Yelsin çana. Aytsan hem caza öğretken bari bir. Ova. Bir dişin görgöz koysak kanda oldu aka. Ana. Tişin tak. Tak. Zamır. Tok. Oy. Tak. Görsat. Жақсы görsat. Жақсы көрсөт қой. Ana kiçine tişlerinden görsat. Tak. Tak. Ana kolun tişleri hem iyi mi çıktı? Bol aka. Bir yaş bir aylık eken da. Bir yaş bir aylık. Bastır koygan, bastır. Жетелей бар. Şu da. Mına tuğanlar. Bir yaş bir aylık. Atası Slaska, yenesi Rusya жылқысы екен. Бұл жағында теңгелер бұрап көрініп тұрады. Аттың құрсақ тарабында. Mingi olarak az oldu aka. Bu kayaktan Kırgızistan'ın içinden aldınız mı aka? Kırgızistan'ın içinden de alıp geldik. Ondan sonra turuşu. Tuyaklar taza eken. Taptaza barca. Алдыңғы оң тұяқтың арт жағында кішкене ағы бар екен, қараңыздар достар. Бұның басында эле жөндө коесуз aka? Bası jöndülü. Қанша өткен күні $1,500 дедіңіз, кішкене ағы, Bunu $2.000 deyiz, жақсы кәміт берем bunun yanına. $2.000 дейсіз. Мына достар. Bundan nesілerde öz tavuş kıyım болды. Негізі. Бұны эми bir 2 жыл қарап қойған болса aka, bir чоң ат болчудай түрі бар, а? Быйыл bir kıştan çıkarıp alsan ne bul. Bul gider. Ат болып кетеді, бұда қалса. Hazırlığa çekene var mesela. Мына достар, азырда эле бойы 1.50-ге жетип калат экен. Токтотчу туяктарын жакындан көрсөтөйүн. Так. Баштары. Атты көрүңүздөр, $2.000 кеми бар дейт. Farhat akan номери алдыга жазылды достор. Чалып сураңыздар. Ат жактан болсо. Жапалакка келесиздер Кеңеш айылына. Ушул атты көрүп кетсеңиздер болот. Туяктарын тазалыгы жакындан көрсөтөйүн. Daha bir bastırıp koy. Mına tuğanlar. $2.000 aldыга жазылды. Бұл қаласа сындуу аттардын бири боло турган тайдын маалыматын силерге айтып бердик. Мына чуркаштары көрүңүздөр. Атта неме бар экен, ток, а? Togu cindi. Ток бар экен. Дагы бастыр, а? Мына туғандар, көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Соодаңызга береке анда aka. Тынч болуңуз. Рахмат.